ja sam vrata. Isus je rekao to kad je bilo skupljeno mnogo ljudi oko njega u sred jedne rasprave koju je imao sa onim koji su bili protivnici svega onoga što je on govorio i što je delovao. Kad je Isus rekao da je on vrata, to je izazvalo dosta konfuzije među ljudima. I kao što je očigledno da je Isus koristio jedan ilustrativni govor u slikama kako bi ljudi bolje razumeli šta je on zapravo hteo da kaže o sebi, ko je on i zašto je došao. Danas kada koristimo izraz vrata, često koristimo ih isto i u slikovitom govoru. Kažemo kad ti život zatvori jedna vrata, otvori neka druga. Kažemo da lepa reč i gvozdana vrata otvaraju. Tako da obično kada govorimo o vratima mislimo na neku opciju, neku šansu koju nam život daje i tako dalje. Pokucati na prava vrata može rešiti dosta naših problema. Ne znam da li vam se ikada desilo da ste možda otišli u neku zgradu koja ima puno spratova, puno odseka i treba pokucati na prava vrata. Meni se to obično dešavalo kad god sam trebao da idem da završavam neku papirologiju, kako bismo rekli, u opštinu ili u neku sličnu administrativnu zgradu. Na koja vrata pokucati, gde otići, koga pitati, ko može naći rešenje za moj problem. Često puta je i u životu tako. Postoje dosta pitanja koja mi imamo vezano za život, za naše postojanje, za Božje postojanje i za mnoga životna pitanja. I nije ni čudo da je Isus dao ovu baš ilustraciju, da je rekao da je on vrata. Ljudi koji su tu bili, koji su ga slušali, ostali su malo zatečeni, ali poređenje koje Isus koristi jeste da je on vrata za ovce. Zašto baš to? Pa zato što ljudi su znali to okruženje, znali su šta to predstavlja. Vrata za ovce je predstavljalo vrata od jedne ograđene površine koju mi zovemo tor, gde bi ovce na kraju dana pošle i imale utočište, imale spasenje od vukova, od lopova i od ostalih opasnosti. Kada Isus govori da je on vrata za ovce, kaže da svako ko uđe kroz njega da će naći spasenje i da će naći pašu i život u izobilju. Sve ovo je zapisano u Evanđelju po Jovanu u 10. poglavlju. Možete sami da nađete i da pročitate. Jako interesantan tekst. Međutim, šta je Isus hteo da kaže sa svime time? Kao što sam spomenuo, to jeste bio jedan ilustrativni govor gde Isus jednostavno želi da kaže ljudima da im je on potreban. Na sva ona pitanja koja ljudi imaju vezano za Boga, kako da dođem do Boga, kako da Boga upoznam, Isus upravo kaže da je on ta vrata. I kada kaže da je on ta vrata, ne misli da je on jedna od mnogih vrata. Mi u našem jeziku nemamo taj određeni član, ali kad Isus govori da je on vrata, koristi taj određeni član gde znači da je on jedna jedina vrata, jedan jedini izbor. Nije da je on jedan od mnogih izbora i to Isus želi da da do znanja svojim slušaocima. Na koji način? Kako? Pa upravo u životima postoji ono što nazivamo greh, sve ono što nas odvaja od Boga, loše stvari koje mislimo, loše stvari koje činimo i sve nas to odvaja od Boga. Bog je u svojoj pravdi treba da kazni greh i na taj način da ne bi kaznio i uništio sve nas. Isus je ta žrtva koja je tu da bi podmirila Božju pravdu, a u isto vreme svojom ljubavlju Bog nas iskupljuje samim time. I Isus kada kaže da je on ta vrata, on govori za sebe da je on taj koji je došao da upravo plati tu cenu za nas da bismo mi imali živi odnos sa Bogom. Kako mi možemo da imamo živi odnos sa Bogom? Pa verom. Mi možemo da imamo odnos tako što ćemo verom prihvatiti ovo što je Isus došao da učini, tako što ćemo verom da mu zahvalimo za to. Da bismo to prihvatili, jednostavno moramo da uvidimo greh u sopstvenom životu. Nema drugog načina osim da budemo iskreni prema Bogu i prema sebi. Ta iskrenost prema Bogu, kada mi prilazimo Bogu u molitvi, iskreno tražići njega i ispovedajući naš greh, Biblija naziva pokajanje.
kada nam je žao za jednostavno naše nepoznavanje Boga, kada nam je žao za život koji živimo bez Boga i jednostavno ne želimo da živimo takav život više. To je ono što Biblija naziva pokajanje i to je ono na što nas Isus upravo poziva. Kada kaže svako ko uđe kroz mene, svako ko dođe k njemu iskreno u molitvi tražići njega, može naći spasenje. Spasenje od greha, spasenje od Božije pravde, odnosno Božijega gneva. Da oslanjajući se na tu žrtvu koju je Isus došao da uradi, mi možemo da imamo to otkupljenje i taj život. Na drugom mestu u Otkrivenju Isus kaže: evo stojim na vratima srca. Stojim na vratima i kucam. Druga jedna ilustracija za vrata. Ovoga puta vrata našega srca. Mi smo ti koji ili ćemo ga pustiti da on uđe u naš život, ili ćemo držati vrata zatvorenim. Isus nas poziva da mi naša vrata svoga srca otvorimo i da jednostavno budemo iskreni prema Bogu i prema sebi i prema drugima. Da možemo pred Bogom da budemo iskreni tražići oproštenje za naš greh, tražići da nas On spase, a to jedino možemo ako smo dovoljno ponizni da budemo iskreni. Isus kaže da svako ko uđe kroz ta vrata, kroz njega, ko dođe k njemu iskreno u molitvi i u pokajanju, imaće život. Imaće život i to ne bilo kakav, nego život u izobilju. Jedan život slobodan, jedan život pun istine i pravde, život pun ljubavi prema Bogu i ljubavi prema onima koji su nam bližnji, onima koji su nam prijatelji, a i onima koji su nam neprijatelji. S jednim drugim rečima, naš hod sa Bogom počinje upravo tada. Kada mi dođemo kroz ta vrata, kada prihvatimo Isusa u svoj život, tada počinje taj naš hod sa Bogom i tada počinje jedna avantura koja jednostavno je nezaboravna i nećete se nikada pokajati što ste tako nešto učinili u svom životu. Ja se nikada nisam pokajao što sam napravio taj korak i od momenta kad sam ja dao Isusu šansu u svom životu, to je jednostavno promenilo moj život i svaki dan u mom životu je jedan dan blagoslova i avanture zajedno sa Bogom. Tako da naš večni odnos sa Bogom počinje već danas, ukoliko damo šansu Bogu, ukoliko damo šansu Isusu da nas promeni, a to možemo jedino ako pristupimo iskreno tražići njega i biti iskreni prema Bogu i prema sebi. Neka nam zaista Bog pomogne u svemu tome i to je ono što je Isus hteo da kaže ovom izjavom, da je On ta vrata i da On nudi spasenje. Neka nam Bog zaista pomogne u tome da možemo u njega da se pouzdamo.